Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyang ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Hazel. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa kabulsag sipod na yanakak. Amok nga adon dagiti nang ipatulod iti pakasaritaan da akas kanyak iti kasasaan. Ngam kaya't kumamad nga ibinglay iti pakasaritaak barang makaibati iti adal. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Hazel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ni, adda ka pa'y maglagayam dito'y salas ngagtugtugaw anak ko. Apay, saan ka kadipay ang makatulong? Sa anak pa yung makaturturog, nanang. Isungag tuktugawak pa'y laeng. Nanang, kaya't ko kumati agadan. Ay, agpapan kanya kanak ko. Kaya't kumat ang makaadal ka. Ngam, awan mo't maaramidak. Tapno mapadasam kumamat ti agadal. Kastoy ka di latan ti biyag ko. Ti agigyan latan di ti balay. No apay nga na nagbalinak abulsak. Awan ti akin basol no apay ang nagbalin ka akasta anak ko. Iso apang nga asim. Di mo kumaayayan tabagin. Nalabit nga dantumat lang dumtang anapintas agasat kan ka. Basta di ka agsarday nga umararaw iti apo. Ikarit anak ko. Adda aklat ta dito'y na inam. Di kanto pulos baybayan. Agyaman ak unay no kasta, nana. Agdalos kamot dito'y balay si ka, Hazel. Day talatan agtugtugaw ti among nga aramidan. Pasensyakan manang. Jakmat ngamin makita ti dalusak. Isuro nak Anya, ipambar mo mananday ta kinabulsak mo. Ala, tumakdar ka tatulungan nak nga agdalos. Sige manang, tumulong ak nga agdalos. Saan ka kuman nga agong ungat? Kasta imposible mo't ano di mo ammo ti agdalos. Kat bulsak ka laang mat. Ala, agdalos ta adwa dito'y unag ti balay. Agtrabaho ka mat. Tapno adamot maitulong mo kata kami. Nawatam, Hazel? Wen manang, naawata. Hazel, nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y paraangan nyo. Oh my God, Sander. Agtugaw ka dito'y abay ko. Napariir dito'y sirok ti kayo. Isa dito'y tikay kayat ko apagyanan. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay. Una, Sabado nga minita. Amok nga awan manan kadwam dito'y balayo. Wen nga rod, friend. Napan nga mindananang kan manang ijay taltalon. Ngam among ka di. Kayat ko ti makaadal. Ngam awan mat ngamin amok ka makatulong kada kami. Di ka mapukawan ni tinamnama, Hazel. Patsik nga dan tulat ta titawa makatulong kada kayo. Basta idaw dawat mo akanayon dayta. Naimbag ka pa'y, Sander. Kanayon apat patip ka rin na. Ngam ni manang Laika. Kanayon nga ungtan kan uyawan na. Talaga nga minanatangsit ti kabsat mo. Ala, bay amlatan. Wan, Sander. Maawatak matkiti ti kabsat ko. Kan saan tungag sakit tinakam ko kan kuana. Adda ka din ni Nanang Mau. Awan, Uncle. Aday bagayo kan kuana? Awan mo't kay day. Hanggang... Apay, dito ilata ka din balayo ti ayan, Mau.
Day tala ka din nagtugtog o tiyang mong maramidan. Tulungam kumamot ni nanang mong agtrabaho. Day tala tapapakpakan tiyang mom. Nagsakit mati pa nagsasauyo, Uncle. Day, Jack matulungan ni Nanang. Gaputa kastoy ti kasasaad ko. Kaya't ko kumangarot ti makaadal. Ngamawan mo't mabalin ko. ay di mong tarigagayan ti makaadal. Gaputa kasta ti kasasaad mo. Awan tumo ila serbina. Awan tumo la tinasaya ta masakbayam. Nasakit talaga ti pa nagsasauyo, Uncle. Na, Nasaysaya at siguro no agawid kayon. No awan mayat nga ibagayo. anya? Anya, kasta timbagbagakan ka ni Uncle Modoro itay imay dito'y balay? Wala nang. Nagsakit ti pa nagsasauna. Una yan ni Manong Doro. Imbes nga iso ti mangisakit kan ka. Saan man? Ta isupay ti kang runaan amanguy uyaw kan ka. Kat, sakit ang tinakam na dagiti na ibaga ni Uncle Doro? Katpudnomad ngamin. Awan maitultulong na kada tayo dito'y balay. Ay nalay ka anak ko. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom ah? Di namat nagayatan ti kasta kasasaad na. Gusto, Nanang. Di mo ungtan ni Manang. Saan ko nga ung-ungtahan anak ko? Ibagbagak laang tipod no. Basol mo amin daytoy, Hazel. Huston ko nakmat. Ipatag mo kumatikabsat mulay ka. Pangmaasim kumamat, anak ko. May ka, Hazel. Mapantag tugaw iti sirok DJ akayo. Agyamanakkan ka, Zander. Nakasaysaya at kakanyak. Awan anyaman nakan ka. Nga uray may saak abulsak. Di nakibain kadagiti gagayam mo. Gaputag pagayam ta. Kanasayaat kamat kanyak. Amo Hazel. Nasaok kan ni Papa. Akayat mo ti makaadal. Kini daw ko atulungan na ka. Kit amom. Kaya't nakaatulungan ni Papa. Nakababain samad. Ay, uray sa anan. Bay amon day dyan na ibagakkan ka. Nasingpot ni Papa, Hazel. Awan rumba nga pagbainam. Manugot ka na tulungan na ka. Tapno makaadal kamat. Ay na. Agyamanak nga rod no bilang matulungan dak. Talaga ang nagsayaat kayo. Naimbag nga oras mo, Hazel, balasang ko. Kastamad kada kayo, sir. Sige. Sumrag kayo, Iti unag ti pagsaritaan tayo. Agyaman na balasang ko. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, sir. Adda ka din ni nanang mo? Awan, sir. Sana baling arod. Sikapay lang ti kasaritak may papaniti gagarak. Ama mo nak, saan ka di? When sir? Da kayo ni Sir Lito nga ama ni Sander. Wen, siya nga rod. Nasawa ngamin kanyak ni Sander, akayat mo ti makaadal. Day tatipod no, sir. Kayat ko launay ti makaadal. Nga uray kasti ti kasasaad ko. May sak a social worker. Kaya't matulungan ka, may papan iti day taaplanom. Pudno ka di, sir? Wen, iha. Agadal ka iti bagyo. Marik na kami na talaga kayat mo ti makaadal. Iso at tulungan ka. Agyaman ak unay no kasta, sir. Mapadasak matlangan ti agadal. Ikari, igaad ko ti agadal no bilang makapanak ijay. Ala, ibagam kininanang mo dayta, ha? Ken agsubliak to, takasaritak ti inam. Wen, sir, kat agyaman ak manan. Anya di ko nam, Hazel. Tulungan na kati ama ni Sander ama pan-agadal ijay syudad ti Bagyo? Wen manang laika. Naragsakag. Gaputadamat langan makatulong kanya. Tapno makaadala. Ay na, Hazel.
No apay mo't ngamin nga arapa apong pailaang ti agadal. Idinto takas talang arudon ti kasasaad mo. No di kakot agraraman Awan mo't dakas na no agadalak, manang. Karbangan ti tunggal tao ti makaadal. Kan maysa, dahi tangamin ti arapaap ko, idi pa'y laeng. Anya? Neh, ada kayo matgayam, angkal. Anya ka di ti bagayo? Nadamag ko nga may namapan ka kano agadal ay Jesyudan ti Bagyo. Ngam da ito iti maibagak, uray mapan ka agadal, tadi mo mutla maragpat dagiti arapaap mo. Unay ka na ya. Sige, ibagayo na ti kayat yung nga ibaga, angkal. Ngam, amok, maragpat konto dagiti arapaap ko. Babaan iti tulong tinamarswa. Ay na, lipatan mo day nga arapaap mo. Para parigatem la ti pamilyam, kapo iti kinaagraraman mo. Ay, masurunak! Hazel, anak ko, nakasagana ka ka din amapan ijay syudad ti Bagyo? Nanang, ay, magagaran akong amapan ijay bagyo. Tapno agadal. Sigurado akailiw kanto, anak ko. Italaang amayadayo ka kanya. Agsingsingpot ka ijay, ha? Nanang, di kay madanagan, tagsing-sing pata akanayon. Ikarik, say-saya atak ti agadal. Tapno sana nakababain ka ni Sarlito. Kat agyaman ak unay kada kayo, nanang. Mariknak ti suporta kan panangipatagyo kanyak. Kay kayat kunti umadayo. Tapno sumardang damutan ang manguyaw kanya. Maawatan ka, anak ko. Kanayon to kumangagsingsingpot ka ijay. Laglagi pom amin ngayon sursurok kan ka anasaya at akababalin. Wen, nanang. Hazel, naitulod da kan dito school for the blind. Naibilin da kamatan kadagiti teachers kan house parents ditoy. Kasano ngay, panawan da kan ditoy. Agsubli kami ni jay lugar tayo. Agsingsingpat ka ditoy, ha? Wen, sir. Kat agyaman akmanen kada kayo. Kasla saan ka ang mapanawan, anak ko. Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo ijay balay. Oray siya ka, nanang. Sigurado ang maikawa akmat. Hanggang mairwam tayong tumatlaang. Tinapatag ita, kat makaadalak. Husto ni Hazel, kapsat Wilma. Sige nga rod, Hazel. Ibatid da kan ditoy. Wen, sir. Kat ulitak man ang tiagyaman kada kayo. Ikarik, igaad ko ti agadal. Ala, makan tayo. Silibraran tayo ti panagturpos ni Hazel iti elementarya. Agyaman kami unay, Sarlito. Gapo kada kayo, iso anak kagteng ni Hazel nga anak ko iti school for the blind. Wen ngagpaiso, sir Lito. No di ka po kada kayo. Adayo ko mamot anak hagdangak dito syudad ti Bagyo. Tapno umay ag-eskwela. Bakaragsakak ti tumulong, Hazel. Hazel, itatanalpas ka ni ti elementarya. Anya ti planom? Kaya't mulat ta ka di ti agtuloy nga agadal? Walang paiso, Hazel. Anya ti planon? Naku na dagiti staff iti school. Amabalin mo latta ka no ti agadal iti lugar tayo. Kayat ko kumati makalpas iti panagadal ko, sir. Ngam, kayat ko at iti lata syudad ti Bagyo ti pagadalak iti high school. Dakkel ti magastos, anak ko. Nasaysaya at sano iti laangan lugar tayo ti pangituluyam iti panagadal mo. Ngem no dayta ti planom, awan parikot. Tulungan da kalata, Hazel. Agpaiso, sir? Wen,
basta ikarim nga igad mo ti agadal. Wan, sir, ikarig. Talaga nga akayat ko launay ti makalpas iti panagadal ko. Barang sa andak tumatan na uyawan. Anya ti kunayo, nanang? Ituloy ni Hazel ti agadal iti high school iti syudad ti Baguio? Wan, laika anak ko. Tulungan latta ka nun ni Sir Lito iti panagadal na. Ay na, talaga ang nakasaysaya at atao ti amo. Talaga nga agraraman ti kabsat ko, anya. Nakaturpos lang iti elementarya. Tarigagayan na matan ti makapagtuloy. Anya kumangay ti agbalin at trabaho na no bilang laang. Katkasday mo ti kasasaad na. Manang Laika, ando na kiti mabalin ko nga aramidan no kas pangarigan. Mabalin ko matlata ti agbalin a social worker, akas ka ni Sir Lito. Ay, Jack amukan ka, Hazel. Ngam panagkunak. Agsaysayang kalaang iti panawon kan kwarta. No ituloy mo pa ilaang ti agadal. Huston, laika. Oray mariknak nga awan suportam kanyak, manang. Ituloy ko latta ti agadal. Nang runa, kat adan ni Sir Lito asidadaan at tumulong kanyak. Nalpasan ti klase ta, Hazel. Umay ka. Itulod ka ni ti dormyo a babae. Agyaman na, Xander. Talaga nakasaysayaan kayo nga gama. Agasam, imay ka pa yung nagadal iti kolehiyo dito syudad ti Baguio. Tapnadakad ka doon. Kinapudno na. Idi pa'y lang nga kayat ko ti umay agadal dito eh. Ngam di na pinalubusan ni Papa. Katagyaman akan ka. Gaputa pinalubusan nak. Kastagayam. Alangarod, itulod na kun ijay dormi. Tapno makapan kamutan ijay dormyo. Kat makainanatamutan. Unay sel. Katsapay lang kuma. Taagbaligi ta kadagiti amin nga rapaap ta iti biyag. Idaw-dawat tadayta iti apo. At tarabayan na ta akanayon. Intuloy mi nga ron tinagadal kini Sunday kat nakaturpos kami nga agpadpada. Ita, mangisursuro ako dito sped center dito'y lugar mi. Damanang ko, kastamat na ni Uncle Doro, nasayad matan ti panakilangan da kanya. Daytoy man ti kapadasan, to'y pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, agyaman ang iti daytoy apakasaritaam. Pinagbalin mo akarit, dagiti pananguyaw da ka. Kan impanagnag mo, asaan alapad ti pakapilawam, tapno ragpatam ti arapaam mo. Ala, itutuloy mo ti agbalin, anasayaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Di pagama nagpailinga di tinaga na Hazel. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampong dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti man direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagod ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakaamiris ni nanang ko, idinaamuan na ti agpayso. May papan iti lalaki, akayat na nga ipaasawa kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni April. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyamanak, tasyak ti inaklon mo, April. Uray sana kabak na, akas ka ni Dondon. Siyak lata ti pinilim. Sikat ti kayat ko. Tanasingpet ka. Diyak kayat ni Dondon. Tanaglastog nga agsasao.
Sla arig na gatangan na kun. Tila ang kinabaknang natisang kaibagana. Angan, mas dawak. Noon niya nga trabaho na. Jack man mo. Manumot nga agawid dito yung lugar tayo. Ison sapay ti kayat dagiti dadakkel mo. Awan maaramidan da. Ta siyak ti makiasawa. Siyak ti agpili iti pakiasawaan. Anya? Dayje a Joey ti pinilim? Awan ti ammom. San mo kadi akayat ti agnamay? Kay kayat mulatan ti aggamgam mulo iti daga? Mabalin ka di, Don. Respetuan ko man no anya ti desisyon ko. Diyak ngamin matukod a panunuten. No anya ti kinayat mo iti dayje a Joey? Kayat mo ka di amaamuan. Sige, ibagam. Ti ugali na. Napakumbaba. Kan saan analastog akaskan ka. Anya? No kasta, baliwak ti ugali. Tapno siyak ti ayatam. Pasensya ka na. Ngam ni Joey ti ay ayata. Ayawan mo ni April. Napanan ti utak mo, tasaan mo nga mga usaran. Uray anyat ibagbagayo nanay. Ni Joey ti ay ayata. Iso ti kayat ko. Ugali ti nagibasa. Saan nga estado iti panagbihan. Kay kayat mo to ti agrigrig, ha? Saan mo't nga agrigat ni Joey, nanang? Nagagat nga agtrabaho. Apay, di mo kayat ti agnaid iti napintas abalay. Ayos kanya kung tibasit lang abalay, nanang. Tinapatag sa anak na agbisin. Ayawan mo! Di mo amo nga usaran ti utak mo! Dama ko binastad mo ni Dondon. Wen, Myra, ni Joey ti inaklon ko. Sapay ko ma, tamapansin na ko ni Dondon. Nabayagan nga agpapapansin na kan ko na. Ngam saan naksamot ako resonada. Anya? Kursonadam ni Dondon? Wan, Anya nga iti kinayat mo kon kuana? amang ano ko na asa ni Kuana ti kinayat ko. Ngam saan? Talaga at type ko ni Dondon. Kat no naglastog nga agsasao. Amang ano kas dilaang mat ati style na. Saan tayo at talaga nga agpapada iti type? No siya, pulos adyak magustuhan ti ugali na. Tatang, nanang, dumano ng da Joey inton rabii. Apay talaga ang makiasawa ka na ya, anak ka. Wen tatang. Day tamot lang titurong na. Saan ka di? Nuli na laing mo kumati nagpilay. Sigurado abungga ti kasar mo. Adday ta kayo manan, nanang. Mabalin ka di? Saan yun asang kaulit day ta? Marangrang akong amang dengdengag. Agpaisaw ti ko na ti anak mau. Apay ngamin asikat ti agpili aya. Ket saan nga ron akayak ti anak mo ni Dundaw. Awan kat muna. Gusto ko man, nanang. Awatan niyo latan ni Joey akas manugang. Saan man anabak nang namlasing patmat. Kan narespeto kada kayo. No kastar, natulagan ti kalay sayo? Wen, Myra. Si kanto ti may nga abay, ha? Katuan kayat ko launay na ita. Aywan gayam, ada ibagak. Pinasyar na ko ni Dondon. Agar-aram kanya. Kinunana, nga awanan ti pag-asa na kanika. Kat? Anyat lano. Saan ko pa asinumbatan? Ngam saan ko naparigatan? Sungbatak tumatlaan. Sapay ko ma, ta saan kanto nga agbabawi, Myra. Apay ko mga agbabawi akngay. Kat ay atagmat. Sa bagay, ang naglastog mat. Nagmaditi ugali na. Kita, isalsala nga agpaiso ni Dundon ni Mayra. Talagang rong agar-aram iti gayam mo. Bay amlat ta itan. Makaamumatan ni Myra.
Binagak matan. Ngam awan matidanggan na. Kaya blatan ha. Anyat amo tayo. Amangan mo masingkot to ni Dundon kan kuana. Di nasayat no kasta. April, saan kan tungatang agbabawi na nakikalay sa kanya? Ure marigriga taklahan. Saan? Ti agsalukag ta tapno bumaknang ta. Ag tinulong ta nga agtrabaho. Amo, saan kung apalan ti kinabaknang ti badak a tao? Agyaman na nga, takas tati ka panunuta. Sana ka nagkamali. Asika ti pinili. Amom ka di ti tama. Sumarunumat ka nun damay raken Dundon nga kasar. Ay, kasta ka din, nanang. Ay, kat nasaya at ano, ikasar ni Dondon ni Mayra. Sigurado ang nagmayat to tibiyag ni Mayra. Saan akasken ka nga agam-gam mulo iti daga, kas kada agak baboy. At dayta kayo manan, nanang. Uray agat baboyak tapag bambanugak mo ti kwarta maiga ma. Awan kat panunot mo Imbag jay gayem mo, tamo na nga usaran ti utak na. Mairanod to pay kiti dagiti naganak ni Mayra, tada nga rod mabalin ni Dondon. Naimbag ta nasabat ka, gayam. Apay ka di. Natulag matanti kasarmi ka ni Dondon. Awisin kayo kumaka ni Joey at dumaray. Wan umay kami to. Agyaman na ka? Kat, kumusta nga iti ugali ni Dondon? Nasayat ka di matlaan? Nasingpat mat. Manipod sinong bata. Awan pa'y matimpakita na ang madinga ugali na. Dayjay laang takanayon ti kaawan na. Kat no damagak. Ibaga na at trabaho na ti papapanan na. Ay kat, nasayat nga rudaan no nasingpat. Kanti importante, ikasar na ka. Bakit? Amang ano jak makadara iti kasar ni Mayra. Adu ti kam kamakam ko at trabaho. Nakailatan ti mapan. Ayabam ni nanang ta iso ti kadwan. Uray sa anak mo tin nga rod at dumaray. Ay, nagadun tumanan asaon ni nanang. Diyak kayat nga iso ti kadwak amapan. Kababay ni ti gayem mo Iso pa iti abay mo iti nagkasarta. Ita, di ka dumaray iti kasar na. Ay, wen gayam anya. Ay, alaman langan. Ano saklangan ti bagamanan ni nanang? Muapay mo't ngamin nga aging ka ita. Adayo tirik na ni nanang mo kanyak. Imbag pa'y ni tatang. Tanasingpet, kan man nakaawat. Day tangarod mo ti jak maawatan ka ni nanang. No apay akas jay mo ti ugali na. Talaga ang nagbongga ti kasar ni Mayra. Kita ang ti dekorasyon da, nakapimpintas. Kan kita ang tibado na, madlaw-lawnay ang inginaan. No ikumpara, itibadom iti nagkasar ka. Sika kumati adda iti saad ni Mayra ita, no kinayat mo ni Dondon. Nanang, anya ka ditiin mayan tayo dito. Ikumparayo ti kasar ko, iti kasar ni Mayra. Ibagbagaklaan, tapno makaamiris ka abidot ti pinilim anak asawa. Ibagakmet kada kayo, nanang. Sa anak to ang pulos na agbabawi anak ikasar ka ni Joe. Kontento ako iti panagbiyak ko ita. Gaputa sa anak akas kada kayo ang managaman. Kay, Amin mo't din akaaruba tayo kat apalan nyo. apay nga rod ama kaungat ka ngay. Makauma kayo mo't ngaminan, nanang. Di kay agsardem iti kasta nga ibagbagayo. Oh, ato'y tinaglakwa ka dagiti mula ta bakit? Inayon mo iti urnong ta, Nagadumot da ito yan, lakay. Numalakok mo't dagiti baboy ko. Ay na, dakkel ton ti urnong ta. O, di na saat. May patakder tanton ti plano ta abalay. Tapno sa nakalkalapaw, to'y balay ta. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan ton ti balay ta. Una, naskan ang makabalaytan. Sakbay ngagsikog ka. Tapno, addan to napintas abalay. Sakbay ngagpasngay ka. Bakit?
Day, nakaumay ka mait, balasang ka. Umay kayo ikan iti sidaan nyo kaninanang. Ay. Nagparte kami ngamin iti baboy. Ay, naglako kayo iti babaw. Uwan tatang. Ay, ayat gayam ni nanang. Ay, napan nakiusyuso. At nakano ngamin barbaro alugan da mayra. Kasta unay man nga apal nan. Anya lakit din ni nanang aya. Ala, mapanak nga rodan tatang. Amangan no maabutan nak dito ni nanang. Kati man la maibagbaganan. Kasla ni Myra ti masabat ko. Ang apay ang nakadalungdong. Saan mat asigod akasta? Myra! Apay akas labab bungam tarupam? Si kamot gayam. Pasensyakan, di ka nabigbig. Talagang ababong tirupa. Apay mat? Kita ang tinamayan ni Dondon itirupak. Apay akinabil na ka. Ay, grabe mat tinamay anakan ka. Tsaka mo, ngam na pudot ti ulo na si Mangpat. Nagapa kami. Tadwa Domingo asana si Mang Sangpat. Dinamag ko no sa dino tinapanan na. Kunana at trabaho. Ngam atap kong adda babae na. Ay sus. Rumwaran ti pudno nga uganit ti asawa, Myra. Mabutbuto nga paikit din. Ang mga numalawanan nak ang mapatay ti asawa ka. Di itapay laeng agdarungkan. Jakmat kayat ang mabalot ni Dondon. Ikakpay iti may sagundaway na. Among kadila kay. Nasabat ko ni Myra. Kinabil ka nun ni Dondon. Grabe tinamayan na itirupa ni Myra. Anya? Apay ngay. Nagapada, taatapon ni Myra nga da babae na. Ay, sus. Kasi matigay mo no kasta, bakit? Imbagak na rog nga agdarom. Ngam ay ayatan na ti asawa na. Saan na kano ang kayat ang mabalod ni Dondon? Ay, rumwaran, ti madi nga ugali ni Dondon. Adala nga ro din babae na, agkabil pa'y. Atap laeng matkit din ni Myra nga da babae na. Saan pa'y anapanaknakan? Uwi na. Agam, apay asa na nagawin iti 2 Domingo. Dayta, ti saan tayo nga ammo? Nadamag mo ka dahin nga dabaro alugan da Mayra. Apay nanang, ibagayo manan asyak kumat at dalugan na ita. Amuyo ka di nga inaramid ni Dondon a panching bag ti rupa ti asawa na. Ay, syak kumaita ti adu ti kamul ti rupa na. No, nakiasawa iti day ti adondong. Asino ma tinangibagakan kay ti dayta? Ni Myra a mismo nanang. Saan at chismis? Nasabat ko ni Myra kat puro kamuul ti rupa na. Permi nga rod ama asyanak kan ko na. Amangan mo't nadabasol na. Ay, kasta pa lang ti bagayo. Amangan mat nun ni Dondon ti ada babae na. Doang amin a Domingo asaan ka no ang nagaw-awi. Saan mo nga amaw no anya ti agpaisaw? Ta saan mo mo't anangag ti side ni Dondown? Amangan mo't no ti gayem mo ti adabasol na. Ay, talaga mo't apirmi ti panangisakit yung kan ni Dondon, nanang. Gapo ka di, tabak na. Saan nga iti dayta? Ang adamot kin ni Myra. Saan nga min arumba nga agaramid iti saan akayat ti asawa na tapno saan amakabel. Nanang, nanggagyumot siguro ti damag iti radyo. At dagayam sindikato ang nakikapungan ni Dondon. Illegal ti aramidan da. Panagkarnap iti lugan. Kat ita, ay, nagpatinggan ti kinadakas da. Tanatiliwdan. Ay, pakawanan na ka ng ko. Diyak impagarop ang nagtaod gayam iti dakas ti kinabak ng nitundong. Imbaglakit din, ta saan nga iso tinakiasawaam. Makita yung ti sasaadan ni Myra ita. Siya kumati adda iti sasaadan na no ni Dondon ti pinili. Hun nga rudan ako.
Ay, sapay damag kung agdadag sentigayom mo. Kaasimot ni Mayra no kasta. Mapanak to ija balayda. Tainak andingayan tigayem ko. Ita, saanan as sumanao ni nanang ko, Mr. Lonely. Maasi pa yan iti kasasad ti gayem ko. Gapo tadandanin agpasngay, ngam si babalot ti asawa na. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, April. April pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam. Kaya't ti makunak, amin adakas nga aramid at pagpatinggan. Iso apilyen tayo kumalatta ti agbalin anasayaat. Tapno awan ti pagparikutan iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matileksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayon. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan gagita at impatulod. Ti pagaya man nagpailinga di tinagan nga Erwin. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napudno kami iti ayan-ayat mi kini Jessa, Mr. Lonely. Ngamjak ninamnama adumteng ti panawen nga agin nadayo kami. Bueno papagayam. Hintay denggan ti pakasaritaan ni Erwin dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Jessa, amom, nakaragaragsakak ita. Gaputasi ka man ng tikadwak ngagpasyar. Naragsakak nga, Erwin. Ngam, nalidaya. Gaputa dayto yan ti maudi apa nagpasyarta dito parke. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Pasensya kan. Ngam, mapan kamin agnaad kan ni Mama ijay Amerika. Anya? Ngam, apay? Masapul ay mapan kayo ijay. Kasta ngamin ti kayat ni Mama ang mapasamak. Kayat na matamakadeng na dagiti daduma akakabsat kong ang nanaad ijay. Ngam, di ka kalimasyan kanya, Jessa. Ay ayatan ka unay. Jak kabalan amaya dayo ka kanyak. Pasensya kan, Erwin. Ngam masapul asumurotak ka ni Mama. Isuan na saysaya at siguro. Nuwaswasan tapay lang ti relasyon ta. Oh? Nasakit dahi ti para kanyak. Nga masapul ng aktong palak iti kayat ni Mama. Kat saan ko nga mo? No agkita tantupay wano saanan. Nasakit dito ang nagpanagan ti relasyon ta, Jessa. Pakawanan nak, Erwin. Kat no bilang makasara kay ti babae nga ayatan. Nawaya ka lata. Itigas to ang nagbanagan ti ayan na yata. Jak mo, no agayatak pa yun saan.
Si kalaang ti babae ngay nayat ko itinapudno, Jessa. Ay ayatan ka unay-unay. Katikarik. Sa anak ton nga agayat pa iti sabali. Di kag danag. Mawatan ka. Amok as anak akayat ti inam, aparakan ka. Ay ayatan ka mat, Erwin. Panawon to lang ang ti makaibaga. No agkita tantupay, wan mo saanan. Agyaman akmat iti panagayat, kan pan nakaawat mo. Dakamat gayaman, Manong Erwin. Una din ko. Itay payasin mang patak. Ni, apay nga kasla naliday ka, Manong. Anda ka di parikot mo? Gusto ka, ading ko. Nalidayak. Gaputan nakiwin naswas kanyak ni Jessa. Apay nga Anya ti rason anak iwin naswaskan ka. Mapandakan wag na di Amerika iti inana. Kat di na kanon maibaga. Lumakasubli pa yun saan. Nagsakit da ito ang nagbanagan ti ayan ayat mi. Nabayagan nga agayan ayat kami. Kastoy lagayat ti bagtong palan na. Mawatak ti marikrik na, Manong. Ngam di ka ko mapaapekto iti napasama. Nalabit asan na da kayo kinimanang Jessa ti para iti tunggal maysa. Masapol nga awatam ti kinapudno, Manong. Adunto pa'y dita ti adayo anasaysaya at ababaya masarakam. Diyak mo ading ko. Gampara kanyak. Diyak ton agayat pa iti sabali. Gaputan ni Jessa lang tinayat ko itinapudno. Kat diyak mo. Numakaling patakpaywan no saan. Nakarubwat ka matgaya mo na nakaw. Una na nga. Mapan ko tulungan ni tatang Jetalon. Taka-asimat. Kat, kumusta mo tirik na manakaw? Nasayahat mat nanang. Talaga lang ang nasakit tinagpanagan ti ayan ayat mi ka ni Jessa. Ngam di ka agdanag. Ikarigatak ti manglipat. Daita ti kasayaatan nga aramidam, anak ko. Kat no talaga ada kayo, tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat tulat ta ti dalan nyo. Agyaman kada kayo nanang. Gaputa ka nayon dak asup-suportaran. Gaputa ipatpatag ka, anak ko. Alang arudan, ingkasurutan ti amam, ijay talaw. Una nang. Oh, adto iti kapeyo kadatatang kan nanang, Manong. Agyaman na kanak ko. Sige, panawan kayo dito sa salas. Ituloy ko pa ti aramidag iti kusina. Sigay, anak ko. Ita, anak ko. Anya jay kunam nga ibagam kada kami kininanang yaw. Wan nga agpaysaw, anak. Ibagam lata ati kayat mo nga ibaga. Dumdumngag kami iti amam. Nanang, tatang. Sapay la ko mata matulungan dak. Kaya't kung amin nga ituloy ti panagadal ko iti kolehiyo. Nasaysayaatan nga ituloy ko ti panagadal ko. Tapno nalakaak ang makalipat. Gapu iti napasamak kada kami ka ni Jessa. Nasayaan mo't na ita plano, manak ko. Sige nga, Rod. Ikarigatan may timang paadalkan ka. Wanan ako. Ikagumaan may timang paadalkan ka. Sa nabalay, tanalpas matan ni Elvis nga ating mo. Agyaman ak no matulungan dak, nanang, tatang. Ikarik, igaad ko ti agadal. Kat no makalpasak, kat makabiro kak itinatalgad at trabaho, bareng makaaon tayo itirigat. Nasayahat na ita ka panunuta, manak ko. May mayatan nga agadal ka, ngam ti ad-adda nga agpulkok ka, kapo iti napasamak iti relasyon nyo kini Jessa. Ala,
Suportaran da ka iti dayta a planom, anak. Hello? Anya tinagan mo? Kabarbaro ka ka dito school? Siyak ni Erwin. Uwan, kabarbaro aklaan dito'y apagadalan. Katsi ka, anya tinagan mo, miss. Siyak ni Trisha. Kabarbaro ang mutlaang dito'y apag-adalan. Katsapay la ko ma, taagbalinta nga agpagayam. Ay katuna, Trisha. Kaya't kamutlaan nga agbalin a friend. Alang rodan. Sumraktan di ta classroom. Mangrugin ti klase tayo. Oh, kumusta ti panagadal mo, Manong? Saan ka kadimot lang nga marigatan? Okay laeng nga din ko. Kasi ti Diyos, sa anak mo't kit di marigatan. Nga oray nagsardengak iti manu atawan. Nasayat nga rod no kasta, Manong. Ala, igad mo ti agadal. Tapno makalpas ka matakas kanyak. Kaya di ka madanagan. Tulungan ka. Agyaman no kasta, ading ko. Ikarik, igad ko ti agadal. Ket, nalipatam ka din ni Manang Jessa, Manong? Ay, kinapudno na. Malaglagip kulatan ni Jessa. Isong igad kulatan ti panagadal ko. Tabarang malipatak. Dahita ti kasayatan nga ramida, Manong. Ngem na talaga ada kayo ti para iti tunggal maysa. Agkita kayong tumatlaang. Ket ituloy yung to ti ayan ayat yo. Una din ko. Aglunag, ngaging gayta. Kat mangnamnama ak payla, iti panagkita mi ken ni Jessa. Nakaragrag sakak, Erwin. Gaputa sumagmamanulaangan abulan, agturpos tayon ton. Kasta akmat, Tricia. Makatorpos tayo matlaan yan. Itilaksid ti adu arigat tayo. Katamong ka di. Kailiw ko na makita ni Jessa. Ha? Asino day ka, Jessa? Ha? Ay, jak pa'y gayam na istorya kan ka. Ti maipapan kan ko na. Kayan ayat ko ni Jessa. Naging nadayo kami. Gaputa di na kayat ti inana aparakan ko na. Mangnamnama ak. Adumtang tumutlaang ti panahon nga kita kami. Ah, kastagayam? Uwantri siya. Ang guray ka. Apay akas lalim miday tarupam. Adda ka di madian na ibagak? Awan, Erwin. Nakababain man nga aklunan. Aklunak itakan ka. Nga ada nalimod a panagayat ko kan ka. Sayang lang. Taadamot gaya man urayam. Jak impagaropa. Nga dagayam kastarik nam kanya, Tricia. Nga pasensya ka lakuman. Talagang amin ani Jessa ti ay ayatak itinapudno. Katsapay lakuma. Tasaan nga agsakit tinakam mo kanyak. Maawatan ka, Erwin. Katsapay la ko ma. Tagkita kayong tumutlang kini Jessa. Umatanin ti pa nagturpos mo, Erwin, anak ko. Kat naragsak kami unay kininanang mo gapu iti dayta. Uray siyak, tatang. Nakaragragsakak matunay. Katagyaman ak unay kada kayo kan ninanang. Gaputa pagrabangan me iti mang paadal kan kanak ko. Kan maysa, tinulungan mo ti bagay. Iso ang makaturpos kan. Ang malaglagip mo ka di pa'y ni Jessa aging gaita anak ko. Kinapudno na, nanang. Kanayon ko ang malagip ni Jessa. Kat mangnamnama ak, ngagkita kaming tumanhan. Kat ituloy mi ti ayan ayat mi. Sa anak anagayat iti sa bali a babae.
Gaputamang namnamaak, ang makitak tupay, ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Ala, sapay la ko ba nga road ta mapasabak to dayta, anak ko? Wen, Erwin anak ko. Sapay la kumatag kita kayon tumatlaan kini Jessa. Kahit sapay la kuma, tada kayon tumatlaan ti agkatuluyan. Kahit ti panubok ang nagdalanan nyo, nagbanag iti nasayaat. Tamakalpas kanton iti panagadal mo. Kablawan ka manong Erwin. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlangan. Agyaman na, kading ko. Katgapuda ito, ititulong yu kanyak. Ay na, nakaragragsak kami kininanang mo anak ko. Kablaawan da ka. Pudnuti ko na ni tatang mo, anak ko. Naragsak kami. Agyaman ak unay kada kayo, nanang, tatang. Nagsakripisyo kayo. Isu nakalpasak. Congratulations, Erwin! Naragsak ka pa nagturpos mo. Kastamot kan ka, Tricia. Happy graduation. Nay, adda ka pa'y matlagayam dito'y sango ti balay, anak ko. Nanang. Bye-bye andak pa'y lang dito eh. Kaya't ko ti agmay maysa. Apay, amalmalday ka manon. Malagip mo ka dilata ni Jessa. Gusto kayo, nanang. Kailiw ko na makita ni Jessa. Ay ayatot pa'y lang nga aging gaita. Pulos adyak nagayat iti sa bali. Gapukan ko na. Gaputamang namnamaak. Nga agkita kamin tumatlaan. Ngam, jak mo. No agkita kami pa'y wano saan. Di ka unay aglidliday, anak ko. Mamati ak, ano talaga ada kayo tinaituding iti tungkal maysa. Agkita kayon tumatlaeng iti umno a panawon. Agyaman ak iti kanayon apan ang palpalagip yu kanyak, nanang. Katsapay la kumangarod. Tagkita kamin tupay ka ni Jessa. Kat ituloy mi, ti ayan ayat mi. Oh, ato iti Diyos mo, manong Erwin. Agpalami istapay. Kabayatan ti panagsasarita ta. Agyaman na, kading ko. Ita, ta nakaturpos kan manong. Andang iti planom. Kaya't ko ti agtrabaho, ading ko. Kaya't ko ti makaurnong. Gaputa kayat kumat, apasayaatan ti biyag ko. Biyag tayo, kadananang kantatan. Nasayat day ta plano manong. Kahit sapay la kuma, tamatungpal dagita nga arapap mo. Awan gayam, kumusta nga tan ni Manang Jessa? At nga tan asawa na ita? Diyak masungbatan day ta ading ko. Gaputa pulos nat, nga awan damag ko kankwana. Sipud na panday di Amerika. Ngam, sikapay lang at ati ay ayaten na, manong? Diyak amo, ading ko. Basta siyak. Ni Jessa pay laang ti ay ayatak, nga aging gaita. Sapay la kuma. Tamaawat ak iti daytoy akumpanya apagaplayak. Ay, urayat dito'y ti HR. Isukan mo ngamin ti mang interview kanyak. Good morning. Siga ka diti mangururay kanya, Mr. Owen, madam. Jessa? Sika ka ding agpaiso? Erwin. Siga ngagpaiso. Owen, Jessa. Kat naragsaka ka. Gaputa nakita ka matlaangan. Kailiw ka una yan. Oray siya, Erwin. Kailiw ka mad. Agyaman na ka. Gaputa nagsabat matlang ti dahlan ta. Awan ka di pa'y asawam? Awan pa'y, Erwin. Sika? Awan pa'y. Gaputa inururay ka. Nakaadal ka gaya man. Owen,
Intuloy ko tinagadal. Ket nakalpasa ka. Siyak takin kukuha iti kumpanya. Ha? Itapay laeng, naawat kan, Erwin. Agyaman akno kasta, Jessa. No kasta, addan dito'y Pilipinas ni Jessa, anak ko. Nanang. Ay na, nakaragrag sa akak unay, nanang. Kat kayat kon nga ikalaysa ni Jessa. Diyak kayat amayad dayumanan kanyak. Ala, adakan ka day tanak ko. Malangarog, asikaswin yun ti kalay sayo kini Jessa. Jessa. Dito'y aparke ti kanayon tayo di apagpasyaran. Hindi saan ka pa'y anapain di Amerika. Kahit naragsakag. Gaputa ka dua ka manan ita. Uray siya, Erwin. Katagyaman hak, tanauray mo ti panagsublik. Pulos adi ka nalipatan, Jessa. Ayun gayam. Kumusta mo tanti inam? Kadwam ka diyan nagsubli dito'y Pilipinas? Nabayagan apin mo sa hindi mama. Iso ano wayatang agin na yan, Erwin. Kasta gayam. No kasta. Agkalay sa atang arudan, Jessa. Diyak kayatan nga agin na dayo tapay. Sikati makaam mo, Erwin. Katsapay la ko ma. Tadigan to agbaliw. Wen, mayatak ka pa ikalay sa kadka. Ay ayatan ka, Erwin. Ay ayatan ka matunay-unay, Jessa. Kat nakaragrag sakak. Gaputa pinagsabat ti Diyos ti dalanta. Kalpasan ti manu atawan. Ita, natulagan ti kalay sami kini Jessa, Mr. Longley. Napanagnagak, ano gayam talaga ada kayo ti para iti tunggal maysa. Agsabat ket agsabat tulatta ti dalan nyo adwa. Gapota kasta ti napasamak iti ayat-ayat mi. Kastayan katagyaman ak, tuy pagayam mo, Erwin. Erwin, pagayam ko, husto ka. Ngagsabat lata ti dalan nyo, no talaga ada kayo tinaikari para iti tungkal maysa. Kaya't adamat pagsayaatan nga imbunga ti adayo ni Jessa. Kaputa nagpursigi ka anang ituloy iti panagadal mo. Ala, sabay la kuman, nagtutuloy ti kinaragsak yo ken ti buklen yo a pamilya. Wano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan imong patulon. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Erwin iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga itay ikanbiyang ita at impatulon. Ti pagama nagpailingan itinagan at Janine. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agdenden na kami kini Dennis. Addaan kami ti anak. Iso nga impagarup ko at di na marami ti mangloko kanya. Ngem nagbituta. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasalitaan ni Janine.
iti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adi ka mga ading ko. Orayat ti asawak mano. Agidan kamin to amangan madamdaman. Nukasta, saan pa'y ang nagawid ni Dennis? Amangan no nag-overtime dalaang manong. Ay, katno itay pa'y anak awid ni Pari John. Imposible mat, ati asawam laan tinag-overtime. Manong, di mo ko mapagpanunutan iti dakes ni Dennis. Amangan no day tantumanen ti pangrugyan ti saan mi apag kinaawatan. Ay, awan ti panagtalak ko iti dayji a tao. Aging ga ka di ita. Kat di yu pa'y lamaaklon ni Dennis para kanya. Ay, basol na matlaang, tababaero. Di na amo ti makontento iti may sa babae. Nagkari ni Dennis kanyak manong. Saan nan nga ulitan ti inaramid na iti. Apay nga rod nga aging gaita, kat saan kayo pa'y nagkalaysa? Wan takurang pa'y ti urnong mi. Tatang, ada ko makidawak kada kayo. Anya day ta? Mabalin ada kayo pa'y lati mga awir iti apo ko yo. Ada ka di pagnam? Ada interview ita tatang. Nukasta? Agtrabaho ka? Wan tatang, sa nabali, ada kayo mat amang kita iti anak ko. Amo ka din ni Dennis ti maipapan iti panagtrabaho. Saan pa'y tatang? Ibagaktukan ko na numakapasaak iti interview ita. Sigurado amaragsakan day jay. Ay katuon Nudwa kayo nga agtrabaho. Makaunong kayo adagaws iti aramatan nyo para iti kalay sayo. Nagmayat man ta isang mo, Janine? Kaya't ka di asawan day ta. Nakapasa ka iti interview? One friend, kamaudyanan na at damot laangan pagtrabaho. Ay na, congratulations! Maragsakan ak unay para kan ka. Agyaman na Karen. Sigurado ang maragsakan ni Dennis. Numaamuan na nga at damot ng trabaho. Wan makaurnong kayon to iti kwarta nga aramatan nyo para iti kalay sayo. Kastamat lang ti ko na ni tatang itay agsapa, friend. Yan tangay nakapasa ka iti interview. Ilibre ka, friend. Ay nasaanan, nakababain matkan ka. Anya kalakit din ay awan ti rumbang apagbainam. Agyaman nak unay, friend. Agyaman nak kadagiti tulong mo kanya. No saan nak atinulungan, amangan no aging gaita kat awan latta ti trabaho. Awan anyaman na. Naragsakak ang makatulong kan ka. Inruar mo met dagiti blazer ka ni slacks mo, Janine. An-anwam dagitoy? Kinapod no nalakay. Nakapasaak iti interview itay. At damot lang ang trabaho. Makaurnong tan adagos iti kwarta nga aramaten ta para iti kalay sata. Anya? Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Saan ka kadi amaragsakan? Sino nga ron ti mga sikaso iti anak ta? Nagtrabaho ka? Adamot ni tatang. Sa balilat ta, ano sikat ti mga sikaso iti anak ta, Janine? Saan mo't amabalin adituyak latan balay? Sayang mo't ti inadal ko. Nadyak mo't lamayaklay. Kan may sa, nudwat ang agtrabaho, makaurnong ta adagos. Apay ay anatang kan ti ulom, Janine. Imbes ati anak ta ti ipang pangrunan. Saan? Taday ta trabahom kit di ti pampanunutan? Di ka madanagan lakay. Uray adan trabaho. Asikaswag latta ti anak ta. Makatawan ng tinapanabas, sipod nagtrabaho Panag ko na, umanayan ti urnong ta, Dennis lakay. Kanya ti kahit masawan. Mabalinan ngagkalay sata. Saan ka di aday ta ti arapaap na? Arapaap mulaan. Ha? Saan na masapol nga kalay sata? Iti anya kumaga po nga gastos na pailaan. Ket nasaya at matitaray ti relasyon ta.
Ngam nasaysaya at latan no agkalay sata lakay. At least, maibaga aligal ti relasyon ti. Nabanugak. Kaya't kung ti maturog. Agpudno ka man, Dennis. Di mo ka di kayat ngagkalay sata. Nabanugak ko, nak. Di nakman ka sa sarita. Pagsaritaan tanto na itaabanag. Idiret sumlaangan no anya ti kayat mo ang mapasamak. Itay pa'y adi ka matagtagari, Janine. At ka di parikot mo? Panagkunakit saan akayat ni Dennis ngagkalay sa kami. Anya? Apay ko maasaan. Kat nabayagan anagdan na kayo. Samay sa umanayan siguro ti urnong yo. Wen, ngamjak ammo ti taray ti panunot ni Dennis. Amangan mat no. No anya? Amangan mat no adati makagapo. No apay adi na kayat nga agkalay sa kayo. Anya ngay ko ma, friend. Addan anak ni. Kalay sa laangan ti kurang. Dayta ti saan tayo nga amo. Ang paliiwam anaimbag ti asawam. Amangan mat no adati babae na. Saan ka di nga naibagam kanyak a babaero ni Dennis idi? Nagkari kanyak, asaan nan nga ulitan ti agbabae. Apay anarabian ka man ng Dennis. Ado ti naramid medya opisina. Sika nga. Apay asaan ka pailangan nakaturog? Andiat orasan. Talaga nga inuray ka sumampat. Tadda kayat ko sa lusudan kan ka. Anya man na drama dayta. Nabanugak iti trabaho. Pangasim. Tadimon na yunan pay. Agpudno ka man kanyak, Dennis. Apay adi mo kayat nagkalay satan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka? Asaanan na masapol dayta kalakallaysa? Apay ko mga gastos na pailaeng. Kat nasayat matitaray ti relasyon ta? Saan aparikot ti kwarta? Saan ka di nga imbagakan ka nga umanayan turnong ta? Kan may isa, addan trabaho ta adwa. Sige, umuna ako niti salad ta. Kaya't kunti maturog. Janine, nangag ko tinagsaritaan yu ka ni Dennis di Rabi. Manong Froilan. No di na kaya't ngagkalay sa kayo. Di mon pilitin pay. Nga manong. Nupod no ngay ayatan na ka. Saanan ang masapol apilitan pay. Paliiwam kit di anaimbag day jay atao. Agpudno ka man kanyak, Manong Froilan. Adda ka di ammom asaan ko nga ammom. Diyak ko makayat ti makibiyang iti relasyon yu adwa. Ngam, diyak kabaalanan ang makitkita ti pananglukloko ni Dennis ken ka. Anyat kayat mo asawan, Manong. Adda sa bali, a babae na. Anya? No saan ka mamati? Mingmingam da ito'y aladawan. Saan? Sana pod na daytoy Manong. Sana ni Dennis dayta. Saan ka matabulsak? Tapno di mo makita ti kinapudno aluklok ko na ka ni Dennis. Diya ka muna niya tirong bangaramid. Janine, anak ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Ay, at ang unay ni Dennis. Diya kaya't ti makisinakan ko na. Ay na, ang panunot ka kuman ay baga. Saan lang anam na minsan alino ko nakadayjay alalaki. Anya nga ron tirong bangaramid. Ay, no syakti si ka, sinaamon dayjay alalaki. Di mo kasapulan ti kasya a klase ti lalaki. Diyak ka ba lang, tatan? Ay na, nakaw. No ituloy mo pailaang ti makirelasyon kan kuana. Kan tulaang ti masaktan. Ay, masyan ka kumamat iti bagay mo, anak kaw.
gusto ang kadimat lang ti regalo kan ka, Eileen? Well, Dennis, magusto ako unay ti bag-a regalong kanyag. Agyaman naklaunay, ha? Awanan yaman na, Eileen. I love you. I love you too, Dennis. Oh, sa dino ti kayat mo apanganan? Ilibre ka. Sigurado ka? Wan. Okay lang kanya. At dapat matkwartak? Dennis, Janine? Ha? Apay nga da ka dito eh. sino da ito'y kababae? Pangasip. Di ka agis kang dalo dito eh, Janine. Gawit ka. Agsarita tanto laangan ijay balay. Kalpasan ti trabaho. Anya ti kayat asawan da ito eh, Dennis. Oy, Janine. Anya pa lang ti ururayam. Pumanaw kan. Sa dino tinagapuam, Janine. Apay akasta ti langam. Husto kayo kini Manong Froilan, friend. Ha? At da babae ni Dennis. Anya? Dayjay nga Eileen ti makagapo. No apay adina kaya't ngagkalaysa kami. Nakitak ida itay iti sangwanan ti may sa restaurant. No kastamot laang, may salaang ti maibagak, Janine. Nagasat ka. Gaputan amwam adagos ti kalukwan nga ar-aramidan ni Dennis. Ngam kasano kami laangan iti anak ko. Anya ti ibagak kan kuanan no saludsoden na ti amana. Amom, Janine, saan akasapulan ti anak mo ti ama akas kan kuana? Awan ti sirbi ti buo a pamilya, no trauma matlaang ti itdan na, friend. Jak magustuhan ti inaramid mo itay, Janine. Ti ko nam kadi. Kat nagustuak mo't kinakitak itay, Dennis. Isumit lagayam adi mo kayat ngagkalaysat. Tapno nawaya kang agaramid iti kayat mong aramidan. Kunak man no nagbalbalyo kan. Si kamad lang ti makagapo. No apay ang napilitan ak anak relasyon kini Eileen. Siyak pa'y ti pabasulam kadagi ti kalukwan ana aramidam. Talagamat ang nagpuskol ti rupa man niya. Tangiwat mo. Apay, anya ti aramidam. Kabilan na. Ha? Di ka madanagan, Dennis. Manipod ita. Nawayakan. Nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Ngam daytoy ti tandaan. Di mo namnamaan ang makisinubyanak paiken ka. Isan lang. Wan gayam, naikarton ko aminan agamit mo. Agawaam ti pumanaw, taamangan no anya pa'y ti maaramidan ni Manong Froilan ken ka, no makita na kapay ditoy. Apay nga da ka ditoy, Eileen. Ken ka sa no anamuam, adito'y ti pagnanadan mi. Saanan anapatag, no kasano anamo, Janine? No ni Dennis ti gagarang. Awan ni Dennis dito'y. Pinapanaw ko. Si Kati Gagarak, Janine. Si Kati kayat ko ang makasarita. No may papankin ni Dennis, di ka madanagan. Nawaya kayon aduan. Kinapudno na. Nakiwin na suwasa kong ka ni Dennis. Pasensya kan. Jack among nga addagaya man kadendanana. No amukla ko nga. Saan ko nga inaklon? Maawatan ka, Eileen. Agpadata na ang abiktima. No pa'y kasta. Di ka madanagan. Saan ko alapdan ti relasyon niyo? Gapota saan kami mat anak kalaysa. Janine, awanan ti planok ang makisinoblan pa'y ka ni Dennis. Ngamin, nun aramid na ti mangloko kan ka, sigurado ang aramid na matlaang ti kasta kanyak. Kat dayta ti Jack ipalubos ang mapasama. Sabagay. Tay ko na dangarudan. Once a cheater, always a cheater. Saan matkit di nga amin? Ngam adalata. Dayta lang ti kayat ko nga ibagaken ka. Kat pagyamanak launay, tamaawatan na, Janine.
Agrobuat akong tatang. Da kayo pala ti makaamo iti apo ko yung, ha? Sigurado ka kaday. Akaba alam ti agtrabaho. Wan tatang. Sayang matisweldo no sa anak magtrabaho ita. Ang amangan no maapiktaran ti trabaho. Sapay andamanan ti parikot nyo ka ni Dennis. Tatang, kabailak da ito eh. Didak pa kadanagan. Kabailak trabaho. Sige, no kasta ti kunam. Saan ka alapdan? Agan-anad ka nga raud. Wan tatang, katagyaman na. Ang uwan gayam, ang mga numarabyanak nga agawid. Ado nga minti maaramid iti opisina. Tiksam to ni manong mo afroilan no marabyan ka. Taisun to ti mangsukon kan ka. Tatang, adda akon. Pasensya kayon narabyanak. Okay laeng anak ka o. Tinapatag, nakaawit ka na. Ayun gayam. Imay ni Dennis dito'y balay. Ti awanan baing alalaki. Anya ti naramid na dito eh. Imay nang yung iti gatas kan prutas para iti anak yaw. Dayta kadilaan, tatang. Kaya't nakakanupay ang makasarita. Ngam imbaga, nga dati trabaho. Kunakit di nunapaan iti pagtrabahwam. Kabailak ti agawid ngagmaymay sa tatang. Saan ang masapul asukunan na? Naimbag abigat mo, Manong. At naka din ni Janine. Di nakawagan iti manong. Nagpuskol mo tantirupang agparang dito eh. Kalpasan ti inaramid mo iti kabsat ko. Imayak. Takayat ko tepki daw iti pamakawan ka ni Janine. Manong Froilan. Uray numapakawan na katikabsat ko. Di mo namnamaan na palubusan ka pa yung agsubli dito balay. Janine! Janine! Pangasim kumata ka sarita nak! Pumanaw kan! Di mo nriribukan ti biyag tikabsat ko! Janine! Aping nagdang ka dito, Dennis. Sige, Manong Froilan. Sumrakan. Siya kun ti makaamo kini Dennis. Sigurado ka? Wan Manong. Kabailak daytoy. Sige nga ron. Agyam nak. Takit na sarita nak, Janine. Daytoyan ti maudi apa nagsarita ta, Dennis. Saan, Janine? Kaya't ko nga unusan dati pamilyata. Agkalay satan. Saanan akasapulan. Amok anak iwin naswas ni Aileen kan ka. Iso ang kayat mo manandag subli kanya. Janine. Lading hita. Ngam nakapangadang ako. Diyakon kayat ti makisinoblan pa'y kan ka, Dennis. Sapay kumata irespetom da itang adesisyon ko. Kalpasan day di apasamat. Saan akon anakisinoblan pa'y kini Dennis, Mr. Lonely. Namimpinsan na napukaw ti panagayat ko kenkwana. Gapo iti inaramid na. Dupay kasta, saan ko apinaritan amang sarungkar iti anak mi. Daytoy man ti kapadasan, to'y pagayam mo, Janine. Agyaman na kiti daytoy pakasarita ang pagayam mo, Janine. Ala, ti makunag kat ipamay sampay lang ti atensyon mo iti anak mo, kan iti trabaho. Numay papan kan ayat, dita maibaga, di mapasamak iti masakbayan. Amangan, magsinublian kayo matlaan kini Dennis, no talaga, nagbalbaliw daytoy. No saan, dumtang tulat ta ti sabaling ayan, ana ituding aparagan ka. Bueno papagayam, maingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulon. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Janine, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin